Iya lu kena pol ngompol mainnya. Cantik berseri, kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Dia marah. Apa Mbak Demor? Tak biasa nabah. Bah galau nggak dia? Ini tak lain diri ya. Kok dia hiburan wah. Ketemu ben pangla kota Demrok. Dan kok ngalah aing kapet. Keng pas jadi ya kun temu nang ibu dia ndek wah. Coba lebay ramat. Ngok furu nah. Tak lain diri kok pada tak ngerti deh ya. Cik lain biasa mungkin bini si lain deh. Kok tak pakai ano, makai glowing, dan makai di motor, di apa kapal pun macam mereka tak bisa aja. Tidak remak kok, tak bisa loh, tak pernah bisa masuk ke hati aja. Ingkun pas jir-jir sih ki puru. Apa? Mana sih tak ngerti benar. Iya jirian kok mak bisa. Mak anu mak tembus ke tangan ate rojo mula. Jirian kok tak ngerti nih, tapi pun muan narwaya, ini pas ratin lah, sebiasa roh. Ngajarian kok, pas satirian kok, ketemu benih ini, saya pas bisa masuk ke hati nangko. Cobain lebay lah, dirokok ini. Bedengin tadi koren ya kok, coba nyari koren. Isinya deh kok. A few moments later. Demam masih sibuk ruah. Pun kalau nyari kak, kore bit mabit. Terlalu petir yang dengannya. Yang dengar rokok Ya kore Mat. Ya abit cuman. Mana lagi? Mulai merah. Are lawan koko. Nang rokok lo nyari kore bit mabit. Kutok kita keluar dikir maring ban. Coba cerita lagi sih geleng apa cerita no? Aram ale. Pro tahu wah. Iya. Ini cerita ada iya. Lu na ruang kok. Entar ke Petros. तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं सजदे सर झुकता Mat, oh cun mat. Hah? Oh cun ngaleng. Ayo.